Poštovani Fatmire, da nije tebe i Deftera Hefte, mnogi lopovluci u našoj domovini, a posebno oni iza kojih stoji Islamska zajednica, SDA, porodica Izetbegović i njihovi botovi, ostali bi skriveni od poštenih ljudi i vjernika, onih koji od svojih gladnih usta odvajaju za one plemenite ciljeve, za vakufe, kurbane, za pomoć za sahrane siromašnih i sl. Ti si svojim pisanjem otvorio si Pandorinu kutiju u kojoj se skriva tunel pun prevara, prljavštine, ljudskog smeća. Razotkrio si njihove marifetluke. Znamo da se tome izloži opasnosti svoj život svoje porodice, jer to su provicijeti, ne ljudi. Oni na istinu mogu odgovoriti samo silom, jer drugih argumenta nemaju. Zato bih te zamolio da se dobro čuvaš, da se paziš. Trebaš nam i ti i Defter Hefte, koji već odavno nije tvoj, nego naš. Sad, da ti ovako skromno i jednostavno kažem, čestitam ti ovo 500. izdanje. Taj je ogroman, ponekad Sizifov posao. Čestitam ti i želim da to traje još dugo. Uz jednu malu dopunu. Jako sam ponosan što mogu da kažem da sam među tvojim prijateljima i da si mi prijatelj. Živ mi i zdrav.